Assalamu alaikum. Men atım Ramazan Ынтымақ телеканалынан келіңіз. Документтеріңіз текшерілгенше мен сізден мұнда жол белгілерін сұрап тұрайын. Мақұлсыз ба? Келіңіз мұнда четірек жыл болайлы. Бұл қандай жол белгісі? Машина кірішке тыйым салынады. Тыйым салынады. Қанша жылдық стажыңыз бар негізі айдаушылық бойынша? 4 жыл. 4 жыл, Бұлчы? Запрещен машина. Запрещен, Так, бұл жаққа келіңіз. Бұл? Мойка. Негізгі жол. Негізгі жол, Бұлчы? Негізгі жолдың бүтіші. Бүтіші, азамат. Бұлчы? Неме, баяғы, жеңіл машинаға тыйым салынады. Мүмкін емес, Запрещен, техникалық қимылға мүмкін емес. Скорость 50-ден өтіш керек. 50-ден өтіш мүмкін емес. Келіңіз, бұл? Бұл, пешеходный ана. Не? Мақтаптың машина. Ескерт ода, да? Ескерт ода. Алдыда не бар дейді? Балдар бар деді. Пешеход бар да ода, так? Үмеде Курговой, да? Курговой, Бұл жерден қайсынысы главный болады ошында? Қайсы жақтан келген главный? Курговойдың içindегі главный болады. Курговойдың içindегі главный болады, Сіз қанша жылдық стажыңыз бар айдаушылық бойынша ошында? Стаж көп емес. Қанша? 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл? 3 жыл. 3 жыл. Қайсы жерде оқып алдыңыз әлі? Қайсы жерде сатып алдыңыз? Yo сатып алдым мен. Нұрхан Сабировты. Я. Нұрхан Сабировты де. Шо мектеп айтында оқығанмын шо. Келіңіз, бұл ошондай қандай жол белгі болды? Курговой. Курговой, Азыр қоя тұрыңыз. Анда мындай қылалы. Анда бұлчы? Қайсынысы Курговой? Мына Курговой. Бұл Курговой, Анда азырқычы? Так, қайсы жағына таштап аттым деп баста. Мына ке. Курговой 1 бе, же Курговой 2 бе? Бірле. Бірле, Ошонда бұл емнекен, негізі қызыл менен белгіленгендер қандай болады? Білмейді егем. Оқу алғансыз бұл негізі? Велосипед үлдеші. Я. Велосипед. Ол велосипед кіреді. Велосипед жолу дейді, Велосипед жолу менен кесіліші дейді. Бұлчы? Бұл Курговой. Қайсы жерде бар бізде Курговойлар? Мына жерде бар, Манас аэропортқа кеткен жерде бар. Анан бұл жақта қайсы жерде бар? Достықта бар, Құрманжан атқа менен Достықтың кесілішінде бар. Ошонда бұл қандай жол белгі екен? Курговой бүлдіруші жол белгісі. Бұл? Бұл Крутой поворот. Қорқынышты бұрылыштар дейді, ондай. Эмне деп атат ошону? Тыйым сал. Я. Неме да, ескерт. Ескерт атат, адашпайдыңыз. Бұл? Бұл баяғы бүтіші. Эмненин бүтүшү? Баяғы. Айта беріңіз. Ошо баяғы деген тура өзі. Ақ жолын үстіге дейді ғой. Ақ? Баяғы үстет қай? Қандай жолдың бүтүшү? Қандай зонаның бүтүшү? Тыйым салынуучу зонаның бүтүшү дейді. Қанша жылдық стажыңыз бар айдаушылық бойынша? Стаж алғаныма аз эле болуп калганчы, бирок көптөн бери айдайм. Буга чейин биздин программаны көрүп элеңиз? Эреже плюс программасын. Кайсы жактан көрүп элеңиз? YouTube'дан көрүп элеңиз, келиңиз. Бул неме? Чоң машинаға, кызыл машинаға тыйым салынат. Мүмкүн эмес, кандай жүгү менен дейт? Оор жүк менен да. Оор жана коркунучтуу жүк менен дейт, келиңиз. Бул аэропорт анагасы. Самолет түшүп атат деген анаганы билдирип атат да. Жакындадыңыз, дагы жакыныраак айтыңыз. Мына аэропорт мынасында жолда нема кылыш керек эмес деген эмес да. Эмне кылыш керек эмес деген? Коюш керек. Бул негизи кандай белги мынау? 3 бурчтук кандай белги? Аварийный белги? Булчу ичиндеги самолет да. Самолет. Ошондой эмнени түшүндүрөт бул? Самолет анагасы, аварийный анагасы. Жок. Шашпай айтыңыз. Шашпай. Канча жылдык стажыңыз бар айдаушылык боюнча? 4 жыл. Кайсы жерде окудуңуз? Дасавта. Дасавта, кайсы шаардабы же бияктабы? Югославтабы, жакшы. Эмнени түшүндүрөт экен ошондо? Аэропорт анагасы түшүндүрөт да. Мен сизге жардам берип коеюн, самолет жерге жакын учат дегенди түшүндүрөт экен.
Түшүндүңүзбү? Жерге жакын учат. Пас учат дегенди түшүндүрөт экен. Эстеп калдыңызбы? Эстеп туруңуз, азыр сурайм кайра. Келиңиз, бул. Бул скоростьки бу, повышение скоростьки. Жок, кара менен белгиленип турбайбы? 15-те жүр деген жок да бизде знак. Жок да, 20 Ошо да. 20 да жок. Ошондой эмне экен бул? Мына кара менен белгиленип турат бул. Кошумча белги катары кетет бул. Ошону билбейм ага. Айтып коеюн. Окуган эмессизби муну? Буну окубайм. Жок, окуп алдыңызбы же сатып алдыңызбы? Окугам буну. Окуп алдыңыз, а? Канча окуп алдыңыз? 3 айдай окуп алдым да. 3 айдай окуп алдыңыз, а? Мен сизге муну айтып коеюн, бул акча алуучу парковка экен. Платная парковка. Эстеп калдыңызбы? Булчу? Токтош мүмкүн эмес. Токтош мүмкүн эмес деген, билет экенсиз. Бул? Дождикте. Я. Дождикте машина. Жамгыр жайт дегенби, же кандай? Неме автомобильный болчу. Автомойка, дождик эмес, а? Бериңиз. Бул? Велосипед зеленый, да? Өтүш. Велосипед жолу деген, а? Ооба, зеленый ал. Сиздер экөөңүздөр чогусуздарбы? Жахден. Сизчи? Карап турасызбы? Келиңиз. Бул? Неме? Неге? Уступить дорогу. Неме да? Главный дорогой неме кылып бересиз да? Келиңиз, сиз мындай турсаңыз келиңиз. Мындай. Ушундай туруңуз, жылы бербей айланып, бир жери айланып койдум уже. Не дегенди экен ошондо? Ошо Уступи дорогу, а? Бул? Бул круговой, а? Экөөнүн айырмасы бар экен? Бар экен, бар экен. Эстеп калыңыз. Эстеп калыңыз. Макулбу? Мынау круговой болот. Булчу? Буга чейин биздин программаны көрдүңүз беле? Ооба, көргөн, Көргөнсүз, а? Келиңиз. Көргөн болсоңуз билет болушуңуз керек анда. Мен эслемепмин ака, эсимде бар эле ака бул. Айта бериңиз. Аракет кылсаңыз мен жардам берем. Бул кандай? Жуманын кандай күндөрү дейт? Так күндөр ака. Так күндөрү дейт, а? Жардам берип койдум, а? Бул Күндөр ака. жүк күндөрүндө, жуманын жүк күндөрүндө. Келиңиз. Булчу? Грузовойго запишем. Грузовой кандай жүгү менен мисалы? Сары менен өзгөчө белгиленип турат да. Билем кандай жүк менен экен. Мындай коркунучтуу жүгү менен. Ашыкча жүгү менен, э? Бул кандай экен? Айдын Так күндөрүндө. Жана бул жүк күндөрү. жүк күндөрүндө. Жүк күндөрү дегенде кайсы күндөр кирет ошондо? 2-чи, 4-чү, 6-чы, э? Мүмкүн болсо кайра башына китепти окуп коюңуз, э? Эсиңизден чыгарып коюпсуз. Колдон келсе кайра башынан окуп коюңуз, анан өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн эмне кылабыз? Коопсуздук курун тагабыз. Макулбу? Эле ак жок. Али жолдогу арча-парча тийип кетсе, ошо нема жооп бериш керек да туурабы? Арчаны сүзүп кетсең, арчаны төлөшүң керек деген белги. Жол эрежесинде ушундай окутабы негизи? Уктат, Ушундай окутат, э? Эгерде кимдин талын сүзүп кетсең, арчасын сүзүп кетсең, төлөсүң да. төлөйсүң деген белги. А булчу? Ошол сынып калган дарактан отургуч жасап бер деген, а? Ондай окутпайт го, дейсиз, бергең. Эртең эле кутулуш керек да, мына окшотуп кетип атат. Мына мен сизге, ооба, шашылышсыз. Мен да шашып атам, күн ысып кетти, караң. Бул деген эс алуучу жай дегенди түшүндүрөт. Бул жерде мынакей, эгерде ушундай жол белгини көрсөңүз, ошол жерге токтоп кичине эс алып алсаңыз болот. Түшүндүңүзбү? Эмне экен? Эс алуучу жай экен. Эстеп калыңыз.